Takarjala and Jampujala is in a hot situation with the clashes between Tipramotha and BJP supporters during the press meet of Jampujala BJP State President Rajiv Bhattacharjee. 4 bikes and 1 scooty belonging to Tipramotha supporters were destroyed by BJP supporters. 5 police officers, including Takarjala OC, and 1 supporters of Tipramotha were injured during the incident. There was a press meet of BJP State President Rajiv Bhattacharjee at Bukre Community Hall of Jampujala on Monday. Like it has been announced before, BJP supporters started gathering at Jampujala since 10 a.m. of Saturday morning. However, a violence broke out between Tipramotha and BJP supporters in regard with the press meet of BJP. During the incident, 4 bikes and 1 scooty belonging to Tipramotha supporters were destroyed by BJP supporters at Muraibari area of Takarjala. Thana fer khayang mono bongno report khayi borok sinu yang bongno thana dana musungo haitang khayang tus patis khayang anu tang hai khay boro borok kaham ke sini tongo manu skuti ne borok tang hai khay banu beba cheki ta khay kalang thangma kya. As per sources, it is known that 1 supporter of Tipramotha was injured during the incident. Likewise, 3 police officers, including Takarjala OC, and 1 TSR Jawan were also injured during the incident. Takarjala and Jampujala is now burning in aggression in regard with the incident. Ayang bogo BJP dong borok kayo yang BJP borok jadi kok thang kasudi ne ngang kesarok khotla ka ngang ayang te ya no lama ro di ne ayang te phaja ta ka suna pe phai ne omoro ta ngi khok la ga an no ko ta mong lai yang da mu sa sung lai kha ni khachi ki phai mani phai ga ani che phai puri tlang lai tong lai kha ga ani ta tang ni ne yang phai kha ani nong no tam khalai nang mai kok sana bu su ya wa lai ne bu su ya ani ta tang ni ne phai mani phuni ko che somoyong khana em ne ego ta ro da baji khate sa seng khana ang ba su gori ro nai phejang le ta kasini ne aborong no a boro rong no to local ni boro kuri do ai dana ra mas pe ang local ni borong no gya ang matro chini paran borong no mane ang chini anang prong rong no simi nu go nirmal no simi nu go ke bo ang ni chiri khogoi phayo bokhok di mane e go lama ga nan bai rong bokhok di ma simi khanai phayo khana pai ka ta ngoro phaiken ke bo di khola bla ingka police ano yang ta phaidi ni hnu oro ta phaidi nang ko bo hinanga nu hnu ingka police ma sa dukhu mane ya ke tong phaika bo dukhu mang kata ingka dukhu mang khangka angka to phen ani ta tang ru di ni kata ani oi itna ta tang ru de man kolom tini ka ma si hne to phen angka abo ko bo chana kala yo abong sa dogus tini ka ma ya ni ma gang pajak do ingka ro tabu bo sa kana ang saimia abo nirmal no mar na abang saimia ang kem noro borong nuk phaya bong no simi nugo ayang ni phai bor bang kem ni yoro Tipramotha ni borok khani bonu gya ke bonu nu gya tang ke yang ni BJP ni borok se samna ka sodin ka yang ni borok ba khachi thangman nu. Takarjala MLA Biswajit Kolo and other Tipramotha functionaries arrived at the location after they received the information about the incident. Meanwhile, Takarjala MLA Biswajit Kolo has made an allegation against police that, due to the police protection given to BJP supporters, bike and scooters of Tipramotha supporters were destroyed. Ini kasakup itu one shop saja yang hebat kan angin tangka, mau Takarjala ni area kepra, orang cini orang lama uno, ini jeng kanaka orang BJP ni kasih program tunggu tu kita mungkin follow ni.
Angkai oro emne ke to bro ni wan sungma to bro nasimo ki do meeting ya. Bro area o kaisa ekta tam nai bono violence khaina ni bagi chesta khai jong tini proman kha pai ke male jumoranu kha oro angkok sapai ka phai last to goro prai chaita bike buku zakha deu nok ni bike kari punto scooty kari punto bro buku lan goro ni rod tot nakha I dok nakha nok malio mal nai di oro ni je nok phang mal nai di ke ge dok tang kha bui nok thangi ham rutu bui kha goro kaisa gotna emon kono birat gotna emon buya borok budoi bakri holo thang dong khana pia bakri holo thang pa no borok ni gathering hingkai o bos kang ni chini khok ni moni no ke borok ni gathering angkai jeng emon nu kharo reka tangnal punto borok bukha gap no no hai punto bukha go oboto chini area ni borok bo sojo khanen moto condition kring karon jeng nayo shanti peace nai chini tipra motha angkai tipra motha ni chini oro chini bike koyekta sono borok direct bukhokka jombo bam phaika no nukhna bike bukhok jog go obo to ekdom tamon sanai bono totally pre-plan. Mau kaisa ekdom mana tamne bono ekdom pre-plan hobo. Pulang sih wan sokja kaisa plan. Gak bro ekdom mana tam sanai meeting apa yang batangi tino weapons tinggal bana. Tangi das hang tinggal. Bro ni gulai tangi sing tini nu karo police apa ini gulai be kokja kah? Man totally sempurna pre-plan hobo. Gak gari bro ni even gari opo itu bro ni anti ostro weapons tongo. Gak orang ang last tak kena hika. Gom hai mai gotan ang dong kang ka jeng phaikia dum nai khau kino bas tok kubui no ngai boro ni actually om haino koyok jana borok oro chung nugui tongo a borong borok area guri bro kintu no nukhna bumkitar jakmani ha no nukhna o parau chini khumlu ngai am kokjam nukhna o borok kisu tongo chung sinu borok no a borona sinu chung jotesto sab amti oro amti mane activity samung khai tong ko borona tei chung police kok salakya ngai omono chini dabi tong na jeta borona jodi chini to khai borona jodi punishable ya kai itu area bu kinto tai tongai moto condition karon rok jetone shu takar jolabo jeng san thakai tirpani highest by sing ol jitu or jotone tipra mot ngai borok ni chalobon kaisa nai tongo jeta oro kaisa violence ekta khai chin borono nai case nani obono boroni tipra ebong ching tini khana pai koro phai je borok tam sabro complain khayo tipra mot robono kaso ni so kintu tam khagotna omo oloke bor dokase mili thanglai kya Beron coklat to khaye beron cono kaso ni saka oleh ayo ke no parabo nugu tong pa kheble apa dukan nugu tong pa kya last ke bro se mili woi hoda ja song khaye borna ekta kawas khaye bini ko ak bini ekta khanya ni bage ekta mane us mane ta mane area o asanti rajyo kota khanya ni bage ekta chokran to bro komti khai gobo jeng to tabuk to tamne sana area mo to ton ten jeng lajak gom hai khan to suju rigla seng gobo no tei to ekta wan sojana belakan tongu anga ngomon sana chino area ni jara BJP leader hin dongnai rok jara BJP neta hin dongnai rok kintu om ha jodi khai tong kang kai obo kintu hamle mung tongnai kala karon jeng obo kon din phano jeng naya jebona phano chin area osanti tang thu mane shanti dong thu osanti tang thu jeng je sakai phano obono suru kenai ar om ha jodi tong kang kai bean kangmo sau omo boti MLA mane kisakai no mane ugrong na ja kok sau kintu jeng to nayo jeng peaceful nai ne borok itu jeng bui baju dam ti khajong gang ke jeng sojo khaimen karon obo chin khane bo sombobya chin ti gorom jeng am ti kunina jeng bu topre daro khajong meya chaya saman te jeng ki dam ti khajong meya chaya to 100% ga oro sobtin om tin jol tong tabo chin borno kaisa case joi daily continue chino case na bai reading ni tong bro gam hai jeng du bu nu kha chin or tabo daily 10 12 jona khai jeng puro thangi hajira ri ma tong go obo jeng kunino gosei mangla tai kisa jora nanai che tai gosei mangla olo khai jono dusta betu Sagrok lagi apa duku daman kabu modal ini. Karena kalau cina yang kumte awak tahu kirmoni coli tunggu, ini kumdo cina kayak keren sorry keren baru kirmoni coli tunggu. Jadi awak tu mal mater tu onek khot ingkah. Kau apa ni tengah lainnya salah lain tunggu, bahaya kita mukhay mana lagi. Tapi sudah sisi sunro bu bahaya coli tu. Situation tu tense semua tunggu, area tu tahu awak tamang na awak tu saya mia. Itu om haju ding tong khai tahu ni tai bor tu sabang nai. Police procession ni bus kangen o tino jago attack khai jago tong. Police ulta borong no protection di tong. Tamni bagi tino jago protection nak bukit hol thangri di. Tangi neng tin takong ni mo no ko thang neng protection na ba. Just question ta. Enggak neng police ki borong protection na ba di tong to na jago. Police ulta ni ji phai attack khai bi. Omrok to tele ta mane tung police ni niropekha ta sum kiya. Ko bani dai bani pura responsibility police ni responsibility tong jago. To tin ta ko khane attack jago. Let's see. Nagian tamu, amoni pore time malai neta.
After that, a strong security of police and TSA were given at the area of Takarjala and Jampujala in order to prevent any new arguments or violence in the area. Reported by Ashok from Takarjala, Chinikhorang.